खुलुमबाय स्टुडिअ दं राकेश रामसियारि बे समाव बिश्वजित दैमारिनि सायाव सासे सन्जीब बर' होननाय सासे सुबुङा सुक्लाय सेरफांनि सरासनस्रा सुबुङा बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों दे बिश्वजित दैमारिया बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा बिथाङा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रों नंला बा गोख्रों नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बिथां सन्जीब बर' सासे सुक्लाय सेरफांनि सासे सोद्रोमाया बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा बे समाव बा बिश्वजित दैमारिया बे समाव गावनि नखरनि आरो नखरनि बाय बाहागिनि भट मोनगोना मोना बे मोनगोना मोना होननानै सोंथि खालामदों जे बिथाङा मोनगोना मोना सन्देह दं होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बिश्वजित दैमारिया गावनि नखरनि आरो नखरनि बाय बाहागिनि भट मोनगोना मोना आंहा सन्देह दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां सन्जीब बर' बिथाङा। दैमारि डाঙरियाय जितु कथा कइले सक्रिय बुली तेखेते निजे सक्रिय হয় না নহয় তো মই মোৰ সন্দেহ হয় কাৰণ মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে তেখেতৰ যি পৰিয়াল যা ৰিলেটিভ তেওঁলোকে তেখেতক ভোট দিব না নাই সেইটো মোৰ সন্দেহ হৈছে। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव सन्जीब बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव 4 बोसोर सरकार सालायनायनि उननिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि जौगाथाय आरो रायजो राजाफोरनि गोजोन खौसेथि हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि बेखौ लाबोनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे समाव बिश्वजित दैमारिखौ गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों बिथांनि राजखान्थिया दिसपुर आरो दिल्लील' होननानै बाथ्रा बुंदों। दिसपुर आरो दिल्लील' नाथाय बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ गनायना लागोन ना लाया बेखौ समावसो मिन्थिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा समावसो मोनथिगोन बा बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ गनायना लागोन ना लाया बेखौ समावसो मिन्थिगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथां बिश्वजित दैमारिखौ सन्जीब बर'आ आरोबाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनबावदों। बिटिसिर बा बिटिआर बाकी रायजोर লগত থাকি राजनीति बा बिटिआर बाकी रायजोर লগত থাকি পেলাই কাম কৰি পোৱা নাই। তেখেতৰ ৰাজনীতি হ'ল দিছপুৰ দিল্লী তেনেকুৱা হৈ আছে। চাওক তেখেতে প্ৰথমতে দিছপুৰ ৰাজনীতি লৈ গ'ল, তাৰে পিছত তেখেতে গ'ল দিল্লী ৰাজনীতিত, তাৰে পিছত আকৌ আহিল তেখেতে দিছপুৰ। তেখেতৰ তাৰমানে যিটো আমাৰ বিটিআৰ ৰাজনীতি বা বিটিআৰৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰিব নে নাই সেইটো ৰাইজে বিবেচনা কৰিব। সেইমতে ৰাইজে তেখেতক সময়মতে উত্তৰটো দিব। आरो बिथाङा बुंदों जे बिश्वजित दैमारिया बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रों नंगौना नङा बे बाथ्राखौ सोंनायाव बा बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथाङा बुंबावदों बिथां बिश्वजित दैमारिया सासे गोख्रों दैदेनगिरि नंगौना नङा बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि नंगौना नङा आंहा सन्देह दं होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बिथाङा नखरनि जे सोद्रोमाफोरनिफ्राय बे समाव बिथाङा भट मोनगोना मोना आरो बाय बाहागिनि थामहिनबा नखरनि बा रिलेटिभ जानाय सुबुंफोरा जाय राजखान्थि हान्जायाव बिश्वजित दैमारिया दङ बे राजखान्थि हान्जाखौ बे नखरनि सुबुङा मोजां मोनगोना मोना बे बाथ्राखौ लानानै आंहा सन्देह दं होननानै बाथ्रा बुंदों। सन्जीब बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिथाङा सासे सरासनस्रा सुबुं सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि सासे सरासनस्रा सुबुं आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बैफोर राजखान्थि हान्जाफोरा थामहिनबा जाययाव बिश्वजित दैमारिया दङ बा बिश्वजित दैमारि थानाय राजखान्थि हान्जाखौ नखरनि सुबुङा मोजां मोनगोना मोना आरो बिथांनि बाय बाहागिया बे जाय बिश्वजित दैमारिया राजखान्थि हान्जायाव दं बे राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनगोना मोना आंहा सन्देह दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिश्वजित दैमारिनि जे राजखान्थि बे राजखान्थिखौबो बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथांनि जे राजखान्थि खालामनाय बियो दिसपुर आरो दिल्लीयावल' होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा
सिगांनि समाव दिसपुराव थानानै खामानि मावदोंमोन आरो बेनि उनाव दिल्लीयाव थांदोंमोन आरो दिल्लीनि उनाव आरोबाव फिन दिसपुराव फैफिननानै बिथाङा खामानि मावदों बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिसि नि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो मोनाखैबो होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों सन्जिब बर' बिथांखौ बे समाव नोंथांमोननो सन्जिब बर' सुक्लाय सेरफांनि सासे सोद्रोमा सुबुङा थामहिनबा सरासनस्रा सुबुङा बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लियाव होबाय गोजोन्थों হয় বিশ্বজিৎ दैमारी ডাঙৰীয়াক মই সন্মান কৰোঁ তেখেতে এজন সন্মানীয় ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাৰ কৰোঁ তেখেতক তেখেতে কৈছে কি 2-3 দিন আগত মই দেখিছোঁ ময়ো চাইছোঁ আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে হয় তেখেতে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি যি চিন্তাধাৰা লৈ পেলাই যি ক'লে ইউপিপিএল দল আজিৰ দিনত সক্ৰিয় নহয় বা দুৰ্বল হৈ গৈছে বুলি কৈছে তেখেতে এজন অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈ পেলাই এইটো কথা যি ক'লে এইটো মই উত্তৰ দিব লগা বা কিবা নাছিল কাৰণ মই আজিৰ দিনত ইউপিপিএল দলৰ কোনো বিষয় বাবদ নাই তথাপি মই ব্যক্তিগত হিচাপে মই তেখেতক সেইটোৱে ৰিপ্লাই দিম আজিৰ দিনত বা আজিৰ ৰাজনীতিকৰ দিনত সক্ৰিয় শব্দটো ৰাজনীতিৰ এটা ভাল শব্দ বুলি ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছে ঠিক তেনেধৰণে তেখেত বিশ্বজিৎ दैमारी ডাঙৰীয়াও মানে সক্ৰিয় শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি সেইটো তেখেতে চিন্তা কৰি পেলাই ক'ব পাৰে বা তেখেতে নিজৰ দলটো সক্ৰিয় হয় বুলি মনৰ সান্তনা বা দলটো ষ্ট্ৰং কৰাৰ মানে কিবা এটা ল'বও পাৰে সেইটো স্বাভাৱিক কথা তেখেতৰ এইটো ৰাইটছ আছে মই ক'ম যে সেইটোৱে আজিৰ দিনত তেখেতে কোৱা কথাটো ইউপিপিএল দল সক্ৰিয় নহয় এইটো কথাটো ময়ো ক'ব নাযাওঁ মই জানো যে সেইটোৱে যে বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত 2000 চনৰ যিটো বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল তাৰে পিছৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিটো বিটিআৰখন নেতৃত্ব দি পেলাই এতিয়ালৈকে 4টা বছৰ হৈ গ'ল বিটিআৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে বা বিটিআৰ বাকী যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীক একেলগে লৈ পেলাই উন্নয়ন বা শান্তি পথত লৈ গৈ আছে সেইটো ৰাইজে দেখা পাই আছে নিশ্চয় আৰু ৰাইজে 2020 চনৰ পৰাই আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দিয়া যিটো ইউপিপিএল দল সাপোৰ্ট কৰি আছে বা সমৰ্থক দি আছে আজিও দি আছে বা অনাগত দিনতো ইউপিপিএল দলকে সমৰ্থক দিব সেইটোৱে আৰু বিশ্বজিৎ दैमारी ডাঙৰীয়াই বিটিসি বাকীৰ বা বিটিআৰ বাকীৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি ভাল চিন্তা কৰিব না ৰাইজৰ যি মনৰ আকাংক্ষা সেইখিনি বুজি পাব না নাই মই ইয়া সন্দেহ কাৰণ তেখেতে বিটিসিৰ বা বিটিআৰ বাকী ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাজনীতি বা বিটিআৰ বাকী ৰাইজৰ লগত থাকি পেলাই কাম কৰি পোৱা নাই তেখেতৰ ৰাজনীতি হ'ল দিছপুৰ দিল্লী তেনেকুৱা হৈ আছে চাওক তেখেতে প্ৰথমতে দিছপুৰ ৰাজনীতি লৈ গ'ল তাৰে পিছত তেখেতে গ'ল দিল্লী ৰাজনীতিত তাৰে পিছত আকৌ আহিল তেখেতে দিছপুৰ তেখেতৰ তাৰমানে যিটো আমাৰ বিটিআৰ ৰাজনীতি বা বিটিআৰৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰিব নে নাই সেইটোও ৰাইজে বিবেচনা কৰিব সেইমতে ৰাইজে তেখেতক সময়মতে উত্তৰটো দিব এইটো লগতে মই সেইটো কথা ক'ম दैमारी ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে সক্ৰিয় বুলি তেখেতে নিজে সক্ৰিয় হয় না নহয় সেইটো মোৰ সন্দেহ হয় কাৰণ মই সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ যি পৰিয়াল যা ৰিলেটিভ তেওঁলোকে তেখেতক ভোট দিব না নাই সেইটো মোৰ সন্দেহ হৈছে সেইটোৰ কাৰণে ক'লোঁ মই যে তেখেতে যিটো দলত আছে সেইটো দলত তেখেতৰ পৰিয়াল বা তেখেতৰ ৰিলেটিভসকলক আনিব পাৰিছে নে নাই বা ভোট দিয়াব পাৰিছে নে নাই সেইটো লৈ চৰ্চা বা সেইটো লৈ মই সেইটো কথা ক'লোঁ যে তেখেতৰ ৰিলেটিভৰ ভোট পাব না নাই বা তেখেতৰ ৰিলেটিভে তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰিব না নাই বা তেখেতৰ কথা মতে চলিব না নাই সেয়া মোৰ সন্দেহ বা চৰ্চা সেইটো ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈ আছে হয় এইটো ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈ আছে আমাৰ মানে শুক্লাই চেৰফাং অঞ্চলত গতিকে তেখেতে সক্ৰিয় হয় নহয় সেইটো মই কোৱাটো বা উচিত নহয় ৰাইজে সময়ত মানে এইটো উত্তৰ দিব বা দেখাই দিব ৰাইজে নিশ্চয় এতিয়া আমি কোৱাটো উচিত নহয় मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।